الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أدي أقول من ترين ورق جينا ميهم جشاكواي تيمنا يا ورا باور فافا كوريفا ببه أدي ورا بودتي فافا بس ورا جينا ده كوريفا ببه تيمنا توبة vidane ورا جينا ميهم جسوال بسمه تيمنا توبة واني كهينين هجه الله تعالى تمنى توبة قبول كربوان هيجه بين ميهم نا أميد و ما يوسف دين توبة نوبيدانكم وسيكو أميهم إنه باكم كمتي قدمتي به نمس أقول من إيمان كم جاهد وري إكمو كنا أميد و ما يوسف جنوانه الله تعالى كيرت قرآن كبحي كرباني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله خليفان ويدان واشة تيمان إله جالتا كنّه ميتان كل هندم فلو بحتوا تيمان إله جالتا كنّه إله مي بس وحي كرباني لا تقنطوا من رحمة الله تيابامهن الله جا رحمة أميد كنا نلاشة إن الله يغفر الذنوب جميعا الله كي هوريها فافي فسوا إلهه إنه هو الغفور الرحيم أدي هم كشورن إله كي فاف فسوا أوغا وانت بيري وديكن وا إله كي mi ayatuga Allah taala faafa kurave mihunna ves adi koba faafa kurum emihunga nafsuta israf goffa mihunna qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim faafa kurum nafsuta israf goffa mihunne kadefan vidal washe timan Allah galata kunne eilahu beenume bodigenne vinama e fasikunne fajirunne uretifawa faafa gahudurne bas wahi kurabune sekam eilaha kuttam ve gaavegen wa ilaha nisbeva baikotuga ilahu wahi kurabune timan ilahu galata kunne fakhuru verikamuge mukhatab kuna migen vesinge ama ekane mi hisabun se ilahu ge ogawante verudikam amin waru ummedu kanda nulashi Allah ge rahmatu eilah ki huriha faafai fuswa ilahe emima algun men maayus wegen nuane na umid wegen nuane Allah taala ge e dinne uma fusewon rahme ma boduwe tanwas wegen we algon menna fude algon menna kurave faafta fuswa de namais ehin namais e burave se ilahu ge oga vante verikan ma fula ve tanwas wegen we al furqan surat ge nime ayat tak Allah taala mu'minun ge sifa bayan kuraban wahi kurabani ebami hunnaki Allah fiya wahim farata algon qur'ane gowa hadane bay nune ebami hunnaki zine qur'ane bay nune mi hunnaki Allah hurmeter kurevi nafse hagga kalaage menui diinuga wa gotam menui e hurmata aragandane duvwa dane bay nune ekan ta kofi miha zine kurewuni ene mihege furana duvwa deuni shiruku kurewuni bangura boni wakkan kurewuni wastuwatge tibenun kurewuni enum ves faafata karaganuni efada mi hunna mi wahi kurawani emihuna qiyametuhu azab wa turku rafa yudha'af lahu al'adab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana nikamete wa halu narakage demi onnan ekamaku mu'minunge tere kan kureve mihaku kurevidane emihuna demi wahi kuravani illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan tin sharute furihama kurashe mihun tauba ve faafataka tauba ve adi shiruk kurevije iman ves wanje hen alun iman ve islam ve adi heyo salih amal kurumati wa amila amalan salihan heyo salih amal kurumati demihuna re khasa kon namado fa ulaika fa ibamhum dannash ibamhunni yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat emihunge nuba amalta heyo amaltaka badal koddeve mistakunne subhanallah algon men nuba amalta heyo amaltaka Allah taala badal koddevani tin sharute furihama kuramvi iman ve tauba ve heyo salih amal kurumati demihunnan ve mi ayatuge tafsiruga ibn kathir rahimahullah genawafave mi hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha wadaganawne tu heka muskuli e mi hen kiriya hinga biga uleni asagande ge hika boduge istarshitaka aga istarshita nura jahafa wani as ekal mi dannawani er bumage istarshita vesti eken lomecha vettifa kamuga timanne ebave mi wadaga rasul sallallahu alaihi wasallam arihu dannawani timanne ebave faafatake kuraifa faafatake bodukamun ginakamun bimmatika wa mistakune faafata bahadenne me semihun ves hadaku gen dane mihun ge amaltes kelli gen dane fahalle min taubati min tauba ve dane rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannawani tiba allah ge ekawantakaman iman ve timan nabiyya ke ilahu ge rasula kaman hekiwan hejje aneki e nabiyya ingevi gotak mi ayatu ge asmiwa fadan furiham yan iman ve tauba ve he salih amal kurumati demi hunnawanan he vidalwane ade he den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani idan yubaddiluka Allah biha hasana emir Allah taala e nuba amalta hiyo amalta ka badal ko devane ebe kalaka qabul nukuregen vidalwane
ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಹುರಿಹಾ ಫಾಫತಕ ಉರೆಂದುಂತಕೆ ಸೈಜೆ ಕುಲ್ಲು ಫಜರಾತಿ ವ ಕದರಾತಿ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಹುರಿಹಾ ಉರೆದುಮಕ ಮಿ ಫಾಫತಕೆ ವೆಸ್ ಸೈಜೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದನನಿ ಎ ಹುರಿಹಾ ಫಾಫತಕ ಉರೆದುಂತಕೆ ವೆಸ್ ಮೆ ದೆನ್ ಎಬೇಕದಕ ಲಿ ವಡಾಗನೆ ಉಫಲೆಗೆ ಬಡುಕಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಮಿಹೆಂ ವಿದಾಲ್ವೆ ತಕ್ಬೀರ್ ವಿದಾಲ್ವಮ ಎಮರಿ ವಡಾಗನೆ ಎಹಮೆ ಮಾಯುಸ್ವೆ ನುದವ್ವ ಉಮ್ಮೇದು ಕಂಡಾ ನುದವ್ವ ಕಿತಮ್ಮೆ ಬಡು ಫಾಫೆ ಬಿಯಸ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಗಿನದು ಕುರೈಫಾ ವೀನಮೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎಮಿಹಕ ತೌಬಾ ದವ್ವಾನೆ هي صالح توبة هي صالح عمل كرمتي دمي هن وير إن شاء الله فافا فسهم جيتورك إيه عملته هي عملتك بس إله بدل كده بابا دعاء الله سبحانه وتعالى عليكم منك يسفى ذبيكم قلبه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.